abangani nabangane lapho sikhulume zabantu yabe sekudwini ekudwini. Hello, Salbonani. As you know, igama unjinela Leslie, and this is Enkundleni exclusive, proudly brought to you by Deb3 Events, the masters that have mastered the craft of events. If you need stage hire, if you need lights, if you need MCs, if you need sound system, we are your people. Also, if you need lights, I've seen people asking, do you have lights? Yes, we've got all type of lights, LED lights, we've all type, blue, red, maroon, green, whatever lights that you are looking for, we've got the lights. We've got the lights. So if you need lights, you can just walk up with Deb3 Events and come and get your lights. Let's smoke we've got it. So Deb3 Events is your one-stop shop. If you need anything, Ozo Tata. Also shout out to Skaftin Chicken, our proud partners. Today I ate chips and Russian, like extra large chips and Russian with all type of salads just for $3.50 and an apple juice just for 50 cents. So if you want to quench your hunger, konkokon. So if you want to hunger your hunger, or if just visit Skaftin Chicken and get yourself something to eat. So today it's hey bafethu namhlanje deleli nje vele ngiyadelela namhla. Do you know ukuthi umuntu ma elomzali uyadelela, kodwa umuntu ma elogogo uyakubona wena umzukulu ma idlalela duze logogo ukuthi vele akabambeki. And namuhla ugogo uthe no mzukulu wami, into yakho leyo ukuthi uyabuloku uxoxa wedwa mina ngithanda. Namhlanje ngiyabuya manje and namhlanje sizoxoxa lawe, ngifuna ukukutshela izitori, ngifuna ukutshela inganekwane. Ugogo uthe uyangihambisa e-Trade Fair kusasa. It's interesting, impilo yami sharp, life is a stew. Ngilaye ugogo wami unasingitsho endithabile and vele ngihappy. Gogo babingelela abazukulu. Nangizwa mina. Awuzwa gogo? Khulumela phezulu. Ngizamile kodwa ukukhulumela phezulu. Andi ngithe mina bingelela abazukulu. Oh, kulabantu abasikhangeleyo. Lapha. Wena mntwana. Linjani bakithi bathu? Ngulizibeth okhulumayo lo. How are you? Mansithi wasakhona ndasikwanisa wena mntwana. Bazaphendula ku-comment section. Ungavele wena gogo uthi how are you? Bona bazaphendula kwamba bangaphendula thina sesibona ukuthi kanti vele bebesithini ngogogo. Phela abazukulu bayakuthanda gogo, yakwazi. Nami ngiyabathanda ukumangalisa. Yabathanda abazukulu? Futhi bakithi. Iqando wena mntwana. Kuyaqanda gogo, kuyaqanda. Kuze kusoleke lo yedwa bathothumeza unithiye wena. Ithukela andle yamuzi yakhala ugogo bakithi. Ithukela bakithi ugogo anathi tiye. Bakuhambisile gogo e-Trade Fair? Ngokwani? I-Trade Fair kuyabe kubukwa anti kulamakhiwa abuyile. Kulamakhiwa. Kulamakhiwa. Mina lenyawo zasekhona mntwana womntanami. Anti lapha ziyangena phela imoto phakathi gogo e-Trade Fair. Ekapha ngemoto wangithengela imoto yakho. Anti siyabe sithethe imoto ebanganini. Mina anti abangani bamgogo liyakwazi ukuthi bale moto. Nxa uzangithatha ungise khona kodwa umbuyisele masinyane endlini. Gogo kanti masinyane endlini uyabujahena. Ngijahani? Kanti uyabujahena endlini shuwa njengoba lokhulu. Sizahamba. Sihamba e-Trade Fair. Bakithi umntwana. Kumele sihambe e-Trade Fair. Anobona ikhathi ezingikhuluma so i-Deb3 ile road show khona ngale phakathi e-Trade Fair. Bafaka ispeaker, bafaka ama-mic, bathatha lama picture kwampani e-Trade Fair. Sisingafika sithatha ama picture i-Deb3.
Yebo, so ngiyegqoka iteleki nami la. Itelele namanje yiyo ephuma kuhle Futhi manje. bazake bakhawula manyathi nebe ngikhona ngale kusasa ngijaya ingoma yami engiyithandayo kumangisa. Akubahlabelele kawani gogo. Mina ngangihlabela. Wawuhlabela ukhula Kudala sisakhula kwakusatshaya ama-gramophone. ama-grandformer Lana ezaziwa yini? Ingoma engangiyithanda kakhulu. Intombi zesimanje manje. Ethi she keeps knocking at my door. She keeps knocking at my door. Uze bathi please, please, please. No more, no more, no more. Nawe nisuvuma ke. mina mvuma. Don't bother me no more. Manje thina la iphendulela ke. Sokuthiwa ikhisimusi iqeda amadoda. Izwe sakhula ngazo ke lezi. Hayi. So thina sehlule ukuzwisisa lapha ngokuthi she keeps knocking at my door. Mina vele ngiyaphendulela bengikhuza uSpikile izolo. Ngithi naye na kuthiwa kuhlangane eGalile. EGalile Angithi bekudliwa iphasika kade. Ngingasakutsheli yona mntwana. gogo. Umanyathi ukhitshwe isidlo. Isidlo senkosi. Ubevumile yini izono gogo? Ubani? Umanyathi. Hayi, ngithi vele uyathakatha. Umanyathi wethu yawabanjwa ngezandla bambamba dhaka. Umprofita lana kadlali bani. Bambamba lezinto zakhe. Izinto siyazizwa. Antu vele uthandana noSobhuku. Into ziyazwa kade kade bambhala ngenhlanelweni wakhawula ingane. Unathi ngokudlala mina. Bamsiye eceleni. Abambhale enhlanyelweni. Abambhalanga. Kathesi kunje ekhaya khona kuyabuya inhlelo ezincedisa lukazi. Bathathe bona loSobhuku sebedosela ngekhoneni. Sebenensinga khona ngale sokuthatha ukudla kokubhalwe ngebizo lami. Ukudla komphakathi. Ngile ntandane mina. Uyangizwa? Uza kakhawule ukuthi ngavele simkhitshe wathi fuma la. Isidlo kasithintwa umuntu engahlambulukanga. Abantu bayadla beseyadlela ukushuda. Futhi bathi kanti gogo yena ubedingani ekwazi ukuthi kahlambulukanga. Ubedingani esidlweni senkosi. Angithi abantu bayathatha into zenkosi bazenze bezabo. Sebona ngazathi la ngabe uzabuza ayisikho kwaSobhuku ejeji. Uyalikhuza ugogo. And ugogo uyalikhuza nxa likhuzwa ngumuntu omdala vumani lilaleli. Lingayi esidlweni Manyathi nyakwazi uzambona ugogo Manyathi ungayi esidlo khathi esingabe ufile andikwe sokuthiwa ichechi bulela umuntu. Manyathi hayi ugogo kathabanga ngento le. Lani ma2K lalelana ugogo elikhuza sihlangane eGalile gogo. Uhlangane eGalile ayikhona emigali. Mina nani ingoma ngiyendithini. Sona ihlabela uSpikile endlini. Gayithuli. Yena lethi sohlangane emigalo. Hayi. Akuhlanganwe emigalo. Uhlangane eGalile. uJesu wathi ekhulumile le ngoma yakhe wathi uJesu ubafundi sohlangana khona eGalile. All right koko anti mina yikuthi nilalele zakhathesi so bengingasazwisisi ukuthi kuhlanganwa ngapi. Iphambanisa izinto bantwana bonke. Madoda hayi liyakhuzwa ngogogo mina vele ukuthi ugogo nyabe ngingafuni ukuthi ama 2000 mina vele ungathi angathandi kuhle ama 2 kg hayi abantwana abangani bale mimoya kodwa gogo andini umeleli bakhuze phela libalaye ukhuza uthini njengoba ungamkhuza kathesi uyakuthembisa ukujaya ngiyambona sengizigugele mntwana ngiyabona angithi angavela asunduze umuntu ayekuwa khona uyafela khona uhlufe Antu ungabathini manje njoba la uSpikile njobe idlala lama 2000 Spikile ngihlala ngimtshela ngithi mina ma ungathatha 2000 ngilethe lapha ekhaya ngangcono ngithuthe ngihambe ngikujiye la ekhaya kukushiya nxa usungathi umuzi ngokuthi umuntu ukhetha unkosikazi kodwa ama 2000 ngonkosikazi anti uyabe sekhulile phela gogo la esefikile ukuba unkosikazi hayi uvela kula makhanda lokho
Kuyahlupa. Ama 2000. Umuntu okhomba umuntu olingana lo yise Hayi yekelani khonokho, hayi yekelani khonokho. Ngambatshela abanye okay egodini la. Egodini. Ngithi wena mntwana impaba ngayinali uzayimedla yona. Hayi. Uthola sokuhlalele phambili emotweni sokufaka amakhokoro semnyama ngathi libhombo. Mina bangitaphula manje. Uthi vele ngale baletha lapha bake babuye bazolaya ngugogo. Ngababuye enkundleni lapha isizwe sinike iplatform. Khuluma lama 2000 mathupha. Ngithi here Elizabeth speaking. Bakithi ugogo uyacela bakithi zakhamizi bantu benkundleni exclusive siyacela bakithi ugogo uthi umnikeni ithuba akalaye abantwana isizwe sike siluye ngoba liyabona ukuthi gogo sike sakhuluma la ukuthi sebehluphile ama 2000 khathesi abantwana babaleke esikolo bebaleke esikolo behamba besilwa behamba benathi izidakamizwa sebeze behlula lamapolisa. Hayi abantwana balezi insuku mntwana gogo ukubona balesibindi even ukugwaza umuntu. Ukugwaza umuntu. Thina sisakhula kwakuzidla. Ngani sithi mina ngikhula. Ngihamba losasi ngitsho sithandana sibili. Lingahlangana lo muntu omdala lapha. Wayephambuka omunye. Usele wena uwedwa. Wawuphambuka noma kungumuntu onjani ongazi mzali wakho. Kodwa uphambuke sibili. Kuhlonitshwa. Manje bakathesi bayaqabula naphambi kwabantu. Esenta kwedolopho gogo. Wena mntwana esikubonayo. Yikho bekhulela phansi njengembamba yini. Hayi. Abantwana bezwe manje. Manje sibancedise njani gogo? Sibancedise njani ama 2000? Nxa ulayo ule 2000 ekhaya qina edolweni. Ubike kuNkulunkulu. Ngoba into yabo kayonakala ngenyameni. Hayi. Wonakala ispirit. Uyangizwa? Zakuqondisa wena ngesikhiwa sakho. Kodwa konakala ispirit. Ispirit yikho lapho kuwonakale khona. Lamasiko kabasawazi gogo. Uyatshela bani? Thina sisakhula kwakuthiwa ungahlala endleleni uzamila amathumba. Abakathesi uyakuthetha amathumba khona amila ngaphi? Ngaphi shuwa njengoba kuqanda so nyabe nithiso kuyini ongamilisa amathumba. Ngabantu bama chicken in lapha. Gogo abantu laba sebehlulile lawo shuwa nxa umuntu yasuka endlini eseyamithela igwile li1 lamaqatha amabili enkukhu. Futhi akuyekeli. Ngathi la kwabafana bakhona bayadlala lapha. Anto phela gogo. Benze njani? Hayi kanchongo. Uyala ugogo uthi kachongo lutho. Thulana umsindo lingathi ugogo ukhuluma into engayisiyo. Wethu asenthe. Ukwethu ugogo sekhuluma ongayisiyo ugogo uyala. Gogo izulu linile. Ulimile yini? Ubani? Ekhaya ulimile. Ngilima ngaziphi izandla zakhona. Kanti ukhona ngikhuluma ngenhlanyelo yami yathathwa ngumanyathu yebo ukubhulise la. Ngilima inhlanyelo yakhona wanginika. Umumbu phela esawuvuna umnyaka odlulileyo. Sidla thina. So akulalutho veke kuwomile. Akulalutho bengile mali lapha. Manje ngiyayibona. Ibingeyani kho ngeyogada. Hayi. Hayi thungisi inlokhuzi mayi. Ungathi bayintshontshele wena mntwana. Ngaphi egodini? Ngidlule khona lapha ku67 nanti67 ugcwele yonke into ongayicabanga la. Yonke into abama radio abamemezelayo amasela yikakhulu amasela. Umuntu angabona ku30 sethu le ngqondo ezixokozela njengo67. Ingqondo zabe zonakele. Zabe zonakele. Akulanto engekho lapha. Akulanto engekho. Hayi. Namhla mpethelo referee. Namhla ngithe ngikwetshizele ugogo manje senilimele. Mpethelo referee. Ugogo uyakhuza, ugogo ukhuza isizwe, ugogo ukhuza abomanyathi banengi, siyabazi umanyathi banengi kakhulu phandle ngale. Kharisa ugogo kalimanga.
ngoba inhlanyelo yonke ebuya ingeyesigaba isifikela kusabhuku usabhuku sedonselana eceleni lomanyathi sebethatha inhlanyelo bakithi into mayingeyesizwe kayibe ngeyesizwe ingabi ngeyomuntu oyedwa khathi esikhelana ugogo kala mumpu ugogo kala majodo indlala uzayenza njani ugogo ioraphu yona kayibuyi gogo ababuya nje besizosiza emakhaya bayafika kodwa manje matsho kubhalwa lapho madoda anti liyabona into ebengitsho ugogo ufile ngendlala khathesi ngendaba zenu manyathi khathi manyathi unjani kanje hayi kodwa hayi sesizathembela kumprofita wethu lwana gogo okwambamba uthi engxenye ekharesi bangabuya emlindelweni lo okuthiwa uyamemezelwa umprofita okubamba umanyathi lwana navele into zokumbhula ngizifuna uyangizwa ngiyakuzwa gogo angifuni umuntu ongicaphulayo hawu gogo sengoneni kanti bakithi hayi ungikhumbuza umanyathi mani anti ngithi phela umprofeti mhlawumbe uzabuya zosisiza mhlawumbe angabuya labanye bakhe bafike bakhulume ngobugwelegwele lobo benzakala mhlawumbe lamapholisa sengangenela omunye ngamtshela emehlweni entumbane mina ngenokudlala wathi kimi ngibona lapha egedini lomuzi kulomuntu ongayisiwo ngathi angihlale egedini mina angila gedi la ngihlala khona ngihlala efletini mina uyangizwa engitshela umuntu wakhona wayewubone ngaphi awula gesi mina ma ubuya kimi umoya obakwazi ukuthi uyawubamba ngendlela hayi khona okwamanga lokho sokugcwele phale bagcwele gogo bagcwele abamanga bagcwele kugcwele iganga lonke yonke indawo ungaya le uye le kukhona hayi zinsuku zokugcina ye ungabona nxa kungasayenzakalanga khona khena kuzaba into embi kakhulu ye kodwa ukubona kusenzakala kutshengisa ukuthi sowusesensukwini zokugcina hayi bathandekayo liyazizwela mina ngiyaxoxa la logogo ugogo uyakhuza ukhuza ama-2K ugogo ukhuza isizwe ugogo uyalaya njalo uthi no asekeleni ukwenza khonokho esikwenzayo ugogo ungicelile mina and mina ugogo nizambiza futhi ngoba ugogo kumele sike sikhulume ngendaba zesintu sike silaye abalungiselela ukuchata sike silaye abalungiselela ukwenda sike silaye abasezikolo sike silaye nje isizwe abantu babekwazi ukuthi isiko labo linjani abantu babekwazi ukuthi kumele baphile njani ugogo mina nizambiza la sike sixoxe logogo engajahanga okwe-trade fair ngoba mina kusasa ngihambisa ugogo e-trade fair sishaya into ezimnandi sidla uchinda logogo ugogo imthela ipizza gogo yazi ngokwani ipizza babe behlanganise amagwili le minsi mithi ungayisikho lokho engikudla izolo komakhelwane umakhelwane ngizwa sesibizwa lapha kuthiwa hayi sondelani ngapha nxa ngifika ngithola amagibhagibha amabhokisi angaka umakhelwane wahamba wathenga into kungazi into zesikhiwa wafika wathenga ngicela amatayili uthenga amaphisi ethi uthenga amatayili iyo kanye nalo ikhuluma iyo gogo enjengamatayili so madoda babuya baletha endlini kwagcwala kwathi bhamu siwataphuzile ayisalanga yini enye sisuka usipikira ngokwabo magedlwane kade abasakuphangela kwibhokisi lokuthi ambe eqedisele endlini ubani benika bani wena phela gogo hayi lingancithi ugogo ipizza nxa isisuke kwaphambaniseka yabanengi liyamnika ugogo kodwa lawe shuwa Ndlovini wakwabona amathayili anukelelayo amathayili aphuma kopizza ini hayi Ndlovini siyakwazi sibili wabona amarobot wahle wathi bus stop uvela ekhaya kodwa hayi okunye lawe phucuka handi nangu ugogo sekwazi into zesikhiwa ugogo sehamba yedwa ethawuni ugogo sebhodabhoda ugogo sekwazi ukubingelela ngesikhiwa akubatshele ngesikhiwa
Ngisikhiwa ngisazi kuhle. Yes. Kodwa ngangihlabela ingoma zesikhiwa kudala. Usasi ngisho ngesithatha thina. Ngazihlabelela ngenya. Khona le. I try to find you many years ago. Many years ago, by now, when she promised come to beg to take me, trying back it back. Mfuna lapha phambili kwayo. Phambi kwayo Bathi ngoma le. Wandering up and down. That's the street of Lufefe. Wena mntwana. Ulaki Dube. Sokuzobuya uDolly Parton. uDolly Parton Athi take my hand. And he ran with me. Na. na And you walk with me into the future of tomorrow. Wena mntwana. Ngangile radio cassette yami. Le masimini masihlakuda. Iyabikhala kwambani. Bungani ngazutshaya indima yonke. Zilandelana kuphela zilandelana azisafanani phela lezi akhathesi gogo. Kudala zazimnandi. Akutshela ngoma. Sokuyini manje lokho gogo? Hayi, mina kangikwazi kuhle. Ingoma zakhona ezinezwa khona zilaleleki kulabadala. Azivumi. Hayi. Ake bayitshaya enye emthethweni lapha ngaphosa ngaswela lapha engiyangena khona. Hayi. Isithini gogo? Hayi. Ikhona yena le tani manje tani. Ungenza manje ke. Lezazi lina. Ingoma bani. Andi kitwa so gogo so. Nomi khidwa njalo. Kodwa amazwayo. Ayilaleleki kulabadala. Ayivumi. Hayi. Thina sikhulile mntwana. Sicela ukuhlonitshwa. Ngabantwana. Noma ungena emjoveni ake litshaya ingoma ezilemsoco. Liyakhuzwa and ngicela Njengale eCountry Park akule mtshayelo ongadakwa eCountry Park. Bonke banathi ingoma. Wedwa sengithe asiyene. Hayi asikwekeleni. Ugogo uyakhuza bakithi. And nxa lifuna ukuqhubeka limbona ugogo, nxa lifuna ukuqhubeka lisizwa ugogo, libona mani into ezihlabisa. Ugogo uxoxa indaba eziyakhayo, ugogo uxoxa indaba ezimnandi. Hamba ku Facebook ufike uthi gogo nasingitsho. Uyahlubone ubusupressa phela ukuthi follow, ubusulandela ipage, ubusuqalisa ukuthola phela ama-updates ezinto ezenzakalayo, ubusulike bakithi. Ugogo leyambuza ukuthi ukhuza njini. Ukhuza kuhle. Gogo ukhona yini ku YouTube? Kuthiwa ngikho lokho kufakwa khona Ama-video okufaka khona usipikile lapha. Kukhona. Mina le phone kulamalanga ngithanga ifoni enzima kakhulu. Nani? Yeyi. Angithi uyabona yona. Ngiyayibona gogo. Bangithengele UK. E-UK Angithi uyabona. Ifoni enhle kangaka. Iyakhuluma le. Le ikhuluma lapha lami babe bembona ku-videos. Ku-videos lawa afakwa ngosipikili lawa. Bangenzela endlini kuthiwa ngikhulume nabazukulu bami bonke osilibaziso. So i-video call. Ujaya. Ukhuluma labo bakhangele so besemazweni so bakhangele so. Akufonelwe nasinga kule nyamba esekuqaleni lapha. Uyise lapha. Manje namhlanje amagogorosa. Hayi, akuthi uthi sesisafona sesiqede. Uyayibona? Manya lapha. Biza khala namhla. Ayakhala. Yebo kunjani? Ngizibeda okhulumayo. Ngike ngafona kuseni lapha ngithi mina angithi kusekhansilingi.
ngithi ngiqale ngcome bakithi bathu siyabonga umgwaqo kulamalanga intshelele zanye bathu. Okwesibili bemfuna ukuripota sengimtholile umuntu odlalisa amanzi eGuthrie Park le. Umanyathi izolade benza i-baby shower. Bayenza ama-baby shower amaviki esezaba amavili abantu. Lina likhangeli ngalokho. Hayi ungakakhathi phela besicela ukulungiselwa. Igabha levikisa hayi kalivuleki mntanami. Manje ngathi bayahleka. Bathini gogo? Abantu abafundiswa ngomsebenzi. Bangahleka umuntu omdala. Siyadubeka le narrative ngayibuyifakiwe ihayi. Hayi baba. Mama ngithwele nzima umuntu omdala ulokhu udingana lokusikhala kwenayithi khona kana uthwele nzima ukuthi uzukubona. Uzufake kuhambana. Ngoni ibuye ivele ilungisiwe. Kubuye vele kunjalo wena okwakho kuphela kube ukufaka kuphela. Laba abalungisa ama-chips lapha. Lawa amaphepha. Amaphepha. Umoya ophakathi ngowani. Mina ngithenga ama-chips ngithenga ngamoya. Sebefuqela umoya phakathi kwama-chips. Sokufaka umoya phakathi. Sokukumele sokungazi ngani kugcwele kona kugcwele umoya phakathi. Futhi akuyekele. Okwesibili. Ipalonya. Ipalona. Indaba isenziwa ibe yi-round. Isinkwa sona siyifokhona. Ozadla amakhona lawa adliwa ngani angafakwa ngipaloza. Izinto kumele zilungiswe zonke zona lezi. Bakithi bathu. Hayi, asongaphezu kwamandla. Like I said, lekwanisa ukulandela ugogo ku-Facebook, uyapomba ukubhala ukuthi gogo nasingitsho, uzathola ugogo nasingitsho ku-Facebook, ubusupress ufollow, ubusuhamba futhi ku-YouTube, ubusubhala ukuthi gogo nasingitsho, ubususithi subscribe, ubususithi like, ubususithi share, ubusupressa i-notification button, ukwenzela ukuthi izinto eziyabe zifakwe nguspikiri laphana zingakukhuthi ngoba uspikiri uyathumeka. Uyaphambanisa okunye sayike simbone kodwa uyathumeka uspikiri bakithi kungathiwa faka lokhu engixoxa labazukulu bami. Hayi uspikiri uyafaka. Gogo ngicela uvalelise abantu uyethola ukunatha amaphilisi uphumule. Bakithi hayi siyabonga. Sibonga nawe indlebe zenu. Namhla lami ngithi ngibonge bakithi kunhlangothi lona lolo engidilo lo. I-Step 3. Ngokungithatha lami izomfaka kusiqhinga inkulumo. Khonokho into yakuzwa lapha. Kuyakhuluma. Bayangizwa khona le bakuzwa khathesi bakuzwa gogo khuluma. Kuyinto enhle emangalisayo. Ukuba labantu abanje ngizokhuluma lapha. Angithi litheli la izipika inkalakade. Inkalakade izipika Lama-light. Yeke ukuthi uthiwa ekhaya uzunto esithi hayi kuvolontiya umzala. Wathi hayi sizabona izipika zikhona. Uyathola befake ezendlini. Bakithi bathi akali hayi into eziprofessional. Bathi niyafakela amasabhufa la umzala la selifakela amasabhufa. Uthola kungela lamayisha zona. Imayisa zingekho gogo. Sokuthiwa sokuyobona kwe-church. Uzothi umfundisi ujekile. Yeyi madoda. Umthatho khonapho usuqalile. Umakoti semile egedini semelele ungene. Idekho uzothi u-anti wathi uzalungisa. Uthole bebophela ilembu legedini. Elisuka lapha. Layale sokuthiwa hayi sokuphelile. Hayi. Ugogo ukhuluma lani uthi uyalizo hire into as a professional at be professional. Lami emthethweni ngiyafika. Ngabe le mthetho. Befuna uLizabeth ukuthi azonandisa nje kuphela. Uyabuya ugogo nxa lelo mthatho nxa lilama party nxa lilama corporate events whatever event labe lilawo kumbe ngama workshop lifuna ugogo abuye azonandisa nje exoxa labazukulu bakhe. Ugogo uthi am available gogo babizele inamba. Ubize yakho ayikhona ka speaker. Uspikiri anto yakwazi ukuthi uyathola yena sehambile watshela abantu amanga. Manje nje abayazi. Hayi gogo manje lapha.
inamba nxa lifuna ukukhuluma lami direct Eh. 0 Eh. 779 Eh. 087 Eh. 924 Yes. kumbe mphinde Iphinde gogo iphinde. 0779 Eh. 087 Eh. 924 Yes. lapho kuyandola khona. Uyamthola right yi number kagogo le, we're also going to display it lapho uyibone ya yiyo le inumber kagogo le ephumayo lapho ku screen. So nxa ufuna inumber kagogo nampu ama handles kagogo nanka layo aphuma khonapho, nxa umdinga ugogo yikho lapho umthola khona. No, thina indlela esenza ngayo lapha eTap 3 events asikhethi umuntu, asikhethi iminyaka, asikhethi imhlobo, enkundleni exclusive le siletha yonke into, siletha ubunandi, siletha inews, siletha okwenzakalayo, sithi continue to follow and support enkundleni exclusive. Ma ungaka like hamba karezi ufike uthi like, ufike uthi subscribe, ufike uthi follow, ufike upress lapha notification button ukwenzela ukuthi nxa futhi silamanye ama programs ube kwazi whatever that is happening khona phana. So mina sengiqhubeka sihamba logogo sixoxa ngendaba zethu, ugogo entshela ukuthi izulu linile but umanyathi utshontshe yonke inhlanyelo. Gogo ngicela uthi bye kubazukulu ngingakavalelisi. Libe lokula hayi manje akuthiwa good night emthini ongelambheda. Oh, we right gogo Nxa umuntu engelambheda noma evuka kuthi uthi ivuka njani. Hayi. Kuthiwa lisukume njani. Phansi khona lebelikona. Hayi kusukuma kuthi phansi. Hayi khona uyabuvela khatshana. Phela nxa ulala ungani ulungiselela ukugijima, ngani uzathi on your marks. Futhi akuyeke. Usugenquka. Ngayitshela hayi izwi lokugcina. Laba bathandana abasezindini abasemthethweni. Yeah. Nxa ipillow fighting iqakathekile. Ye kakhulu. Kodwa ayifuni imqamelo le eyokuzithungela. Hayi. Uyabulala umntwana abantu. Uyabulala umuntu bakithi. Kumele lidingeka esofta. Ethengiswayo le. Lona ungangithenga ngiyakubisela. Amabhuruko lesathane phakathi. Hayi akuvumi. Bakithi ugogo yabuza ukuthi shwa nxa iyadlala ipillow fight ubuza unjaya ngesikopela sejini ngingavuka. Andisikopela sejini hayi bakithi lingasebenzisi le ethu yokuthunga. Hambani endaweni ezithengisa imqamelo, liyethenga imqamelo eprofessional. Right, mina logogo sithanda ukulibonga ngokuthatha isithuba lenu ukuthi lisibukele. Like I said, this is enkundleni exclusive, ziyakhala ziyaboroma zikuloud vele kazithuli. Mina lokho ugogo ngithe ngizamphendukisa futhi. Mina logogo sizabuya futhi sizoxoxa, sikhuluma ngamasiko, sikhuluma ngeBhayibheli, sikhuluma ngokulaya abantu lokubafundisa indlela ezi-right ezingavali izulu. Ma 2K ugogo ukhuluma lana uthi ngiyalithanda kodwa ukuthi alizwa man. Kodwa kungasenani, this was me logogo namhlanje from me Leslie Masuku. Logogo uNasingito sithi sisalibona singalikhangela.